injongo yokuthi sisinziswe ukuthi simvete kahle ebantwini labakhohlakele bagile tika thina siqhamuka siphila impilo lehlobile. Injongo yalokusinziswa, injongo ukuthi sivuke siye emsebentini, Jehova asivulele amathuba ekwakha imali, sigcine sinayo inenge ngilokuthi ngale mali sifuna kuphusha umsebenzi wakhe. Konke kunenjongo. Thank you, Jesus. Injongo yokuthi nasemtimbeni ngiphiliswe, ngingabe solongihlushwa kugula, kuze kuthi lokhona kufike esontweni ngimdansele kulayeke Sathane. So Sathane sokhanza ukufaka etifo utobe solithotobela ngoba usaba kuthi emadolo abhlungu. No, injongo yakhe ukuthi ukhululeke utomkhonda. Kungako Luka 1:74-75 leleswathi lithi wasihlelela wasisethela kuthi utasikhulula emandleni etitsatethu nakulaba stonzako nakutotonke tinkinga kuze simkhonde singaphazamiseki. Phakamsasandla uthi konke lokusiphazamiso I destroy it now, I kill it now. Konke lokumembi kwelikholo lwami I destroy it. Uthi tonke tiphazamiso la kulokukholwa kwami I destroy them by the name of Jesus.